ушу Арыстанбаптын ооруканасында жүрөбүз. Азыр иштебейт экен бүгүнкү күнү. Ооруканада элдик шунан саганбыз. Hükümet benim akmakta sokatma ne? Bizga действительно больницamiz o'ta kerak. Ne yakında yattanlar baygana baktılar. Yatatan yeri yok, yok. Ildi жаққа жаңа больница açıp durup, o жаққа врач бардығын сүзіп кетті. Бүгінгі күнде ақсақалдарыбыз, пенсионерлерimiz ауырып тұрған болса, аяққа түскен мүмкіншілігі жоқ. А мына жерде докторыбыз жоқ. Ошоңа бизге bir эки врачка штат ачылып, ооруканабыз даяр. Бул жакта только бала, жаш балдар деле каралат да, канча жашка чейин? До 5 лет, 14 yaşka чейин. Но элдин турмуш шартыны анча-мынча мындай көңүлгө алып, бизге ушу больницаны кайтарып берсеңиздер. Жалал Абад облусу Базар Корон районунун жалпы дарыгердик практика борбору. Ушу Арыстанбаптын ооруканасында жүрөбүз. Азыр иштебейт экен бүгүнкү күнү. Бул жакты фонд салып бериптир. Арис дедиңизби? Арис деген фонд материалдарын алып берип, элдер өзүнүн колу менен салган здание экен. Эки здание тең салыныптыр. Жаркысы азыр кісі иштейт. Бирок ошо оорукана азыр иштебейт экен бүгүнкү күнү. Тиякта эмне иштейт дедиңиз? КСВ. КСВ. Үйлерге дарыгерлер бар. Поликлиника бар экен да. Поликлиника бар экен. Бирок оорукана жок. Биякта эмне азыр? Азыр зубнойлар кирип алган. Арендада. Бул аренданы кимге төлөшөт? Билбейм анысын. Жок, бул ким балансында бул здание? Айыл өкмөт балансында. Айыл өкмөттүн балансында. Ошондой болуш керек негизи. Салам. Kim var? Барып бир жарым. Сау. Ben ölüyor mu? Siz tiş doktorsunuz mu? Bir süreç alsak болобу? Эки сура. Жок, биз мындай эле сураган эмеси жок. Бул жак чыкпайсыз. Merak çıkmayın ha. Бизде мындай кыска суроо бар да. Бул жерде силер жеке тиш дарыгерсиңер, аренданы кимге төлөйсүңөр? Жоқ, аренда государственный бұл. Государственный. Сиздер да государственный. Кайсы министерстводан келгенсиңер, бе? Базар Орон аренда біз. Базар Орон арасында. Бирок биякта эски радон бар болчу өзү. Эски радонду скорыйга берип туруп азыр. Анан радонду бияка чыгарыш керек. Азыр скорый да бар бул жакта. Скорый да бар. Скорыйдын жайы бар ону жерде. Нормально. Азыр эми элдин талабы оорукана болуш керек, 10 жата турган орун менен. А биягы эмне? Поликлиника экен. Центр семейной медицины. Врачтар барбы? Бар. Бар экен да анда. Жата турган жер эле жок. Жата турган жер жок. Сиз айттыңыз жеке больница бар деп. Кайсы жерде ал? Врач керек. Биякта бар. O değil, şişkilerini karaydı. Кирип чыгайлы онда. Кайтып кетсин больница. Бизге окшогон базар койгон жалган кайтып кетсин. Ал жагынан жок. Бул жактан эле. Марка бахилы кийиш керек, аны зачем? Эме жок бекен? Медсестра же регистрацияда эч ким жок бекен? Саламатсызбы? Регистрацияда бирөө барбы? Ошо Арыстанбаптын элинин көйгөйү боюнча келди да, бир суроо боюнчачы. Анан азыр кетпей сизден сурап кетели дегенбиз. Убактыңыз болсо бир 2 эле суроо, Азыр эл айтып атат, бул центр семейной медицины. Бул жакта только бала, жаш балдар деле каралат да, канча жашка чейин? До 5 лет, 14 yaşka чейин. 14 жашка чейин. Улууларды карабайсың? Карайбыз. Карайсың. Ол жаштан 100 yaşka чейин. Бирок жата турган жер жок. Карай турган жер жок. Дневной койка. Дневной койка. Бирок жана катуу ооруп калгандар жатып лечение ала албайт. Жок, Канча врач бар? Бизде 2 врач бар. 2 врач бар. Терапевт, педиатр, Терапевт, акушер-гинеколог эките. Акушер-гинеколог да бар. Анан бул зданияның үстүнкү этажы роддом болуп калган бе? Иштейт, бул? Иштейт, ооба.
Хорошо, рахмат. Жатам деген ушул улуулар ооруп калса ылдый түшөбү? Оған талаға чырып қалған, азыр оған талаға барышат. Бар дейм, жатақхана жоқ та. Жатақхана жоқ та. Ben çocuklarımı çıkandı koşulduğunda ben kendim kolaylayı desem işte köyde bunlar her gün koyduyum da kendim yardım verdim. Keçen işte aksakal yazdı. Dikkati yaz, işletin nime. Bence çay yok, ilk oldu. Ahır, çay oldu, aynı her gün çaysını gördüm, ötede yattım. Ötede ekbepene, bunlar hazırlamaklar, bunlar yardım verdi. Bunlar her gün yatan adamı yardım verdi, çay yok. İlk oldu sayadı bunlar. Anlamaklar da. Yok şeyden orada yattı böyle 60 kol alış gelirdi. 5 minut, 10 minut yatış gelirdi. Yok da ona yok, hiç şey yok. Ошон примерно орто санын айта аласызбы? Ошо бир жылда канча адам жата турган жай керек? Бир 5 орун жетеби, 10 орун жетеби? Канча болсо жакшы болмок сиздин оюңузча? Elimiz katta, qancha bo'lsa bo'laveradi. El cho'ngda 20 ming nasliyamiz bor da. Hozir бул жердин эли 10 орун сурап атат. Ошо 10 орун жетеби? Öyle on tabarıdı orada. Öz on tabarıdı. Şimdi biz ne kadar... Бар болчу, азыр жок. Hazır hiç şey yok. Ben bir kadar damat orada vermekte verdim da o. Biz koşu aksakada mağdan şöyle. Он деген 3 палата экен да? 3 палата бар болчу. Palata köy burada. Sen o seçim üstüne çıkmadı. Şimdi bunlar ne ki bunlardan ne rahmet eder. Mahalle reis oluyorsa gelince bunlar hani pomuşka nima kalmıştı. Yazılgen adamlar. Onlar da darını verdi, nemeni verdi. O senin elimden kol kıldılar. Şimdi her yerde kadar yok. Hiç şey yok. Азыр андайды бири турган болсо, же роддомду, же стоматологияны айдаш керек болуп калат ошондо, же барбы башка орун? Месте жоқ та biz. Месте жок башка. Ошондо тиш доктор керек эмес экен да? İşte 4 çıktı var. 4. Bitti bolsa bolar. O maktabda var. 8 zubroyimiz бар. 8 зуброй бар. Основной тиш эле ооруйт экен да О, бияқта. бири ошондой алатат. Салам. Yaxshimiz bu? Denso'luklar yaxshi. Ishlar bo'lyapti. Rahmat. Mana hükümet işine mana. Aytib ketmaysizmi? Bizni shunaqa banisamiz kerak bugungi kunda. Ochib bersin deb. Nima ta? Birinchidan tartib o'taymi? Birinchidan elimiz o'ta ko'p. Raytsentrdan bizning расстояниябыз 55 kilometr. 55 kilometr. Anan kelgan над уровнем моря деле өтө бийик. Бирок кандайдыр себептерге караганда биздин ушул Арстан Бабайылы немеге кирбей калган экен да высокогорьеге. Анан эми шул деген мынау, например, больницаны баштаганда, эл баштап, анан кийин ага продолжение болуп, проекттар менен курулган. В основном шу элдин мээнети көп да. Минеге дегенде элибиз азыр шу именно Арсланбаптын өзүндө где-то 15 миңге жакын эл бар. Эми биз мурда Арстанбабатта айыл аймагы болуп, бизде мына мисалы Арстанбап, Жарадар, азыр эми Дашман коргу болуп калды. Гумкана айылы, Белтерек, Жайтерек, шулар бардыгы бизге карайт болчу. Анан эми ойлонсоңуздар 55 километр аякка баргынча любой аял төрөп коет. Анан бизде ошого условиялар жакшы болуп, ар бир жыйындарда эл чыгып, мына аксакалдар, жаштар чыгып, бизге роддом зарыл деп роддом болду. Анан кийин ошо 8 койкабыз, ошондой койкабыз бар эле. Анан ушу биздин балдар окуп, неме специалисттарыбыз жакшы, например, лабораторияларыбыз бар. Анан ошого жараша неме скорый помощь ачылды. Эми эл постоянно кайсы аким болобу, губернатор болобу ким келсе эл талап кыла берди. Бирок рахмат бизге бар жок болду өзү, бар жок. Мына поликлиникабыз караң. Ошондой эми бар жок таяр болгондо ошо эми АТР болду. АТРге байланыштуу анан больницабыз көчүп кетти. Аны бирок кылды, мындай деген ойдан алыспыз. Но бирок элдин
turmuş şartını ança munça mындай көңілге алып, бізге şu больницаны қайтарып берсеңіздер, или шуға жардам берсеңіздер, айтсаңыздар, десеңіздер деген ойдабыз. Эми аксакалдарыбыз ам, жаштарыбыз ам шул ойдо. Bizde şu suranычыбыз бар. Рахмат. Атыңыз ким? Атым Досыбаева Азмеже, мен деле айыл өкмөттө жоопту катчы болуп иштегенмин. Ошон үчүн элдин көйгөйүн жакшы билемин да. Кана энди şu силер неме кылсаңар, ошол аксакалдардын сөзүн уксаңыздар, анан алар деле жардам берип калса, даярда бар жок. И паровое отопление, и бар жогу бар, и роддом, иш кылса өтө жакшы. Анан неге десеңиз дагы мына бу акеге окшогон аксакалдарыбыз жатса, эми азыраак болсо ham нәрин иши нәр экен да. Али үйдөн тамак жасап эле апарышка калат да. Ошол кээде ошол жол деле проблема болуп атат. Эми туура түшүнсөңүздөр. Азыр эми могол, не могол, Арстанбаб айыл аймак болуп калган. А мурда Арстанбаб айыл өкмөтү болчу. Азыр эми больницага барса жетишпей, ооба немелер жетишпей атат экен, мына эжелер айтты. Мен бардым, жоқ. Отурып болгондо келет деди, үйдө койка аз берилген экен да. А үйдө жатып дабаландым, жакшы болуп кыйланып атам. Бизде ушундай маселе чечилиши керек. Канча орун керек? Бизге Жо эми пока шул бар койканы немеге разрешение болсо эле болот. Эми неме айтат го, Москва не сразу строилась деп. Анын сиңери вот шондой чеке жерде, шондой больница, поликлиника, скорая помощь бул деген мамлекеттин эң бир мындай жетишкендиги да. Мындан деле жакшы болуш керек өзү негизи. Мындан деле жакшы болот, но постепенно. Анан орун табылса, канча врач керек болот, ошондо айта кетесиз. Штатный немелер өзү чечилген. Мурда медсестралар бар, иш кылса, акушер-гинекологтарыбыз бар, запас бар, анан врачтарыбыз бар, ишсиз отурган врачтарыбыз бар. Базар коргондо иштеп аткан врачтарыбыз бар, ошондой. Неме көп. Он жатаканага канча врач кошуш керек болот штатка? 2 врач. Азыр эми аны ачылса эми специалисттер өздөрү чечет. Мен аны анчалык билбейм. Специалисттер өздөрү чечет. Нема хана жок да бизде энди. Şu өзүбүздү больницамызды тишлеп берип Оша эң жакшы болмок. Ama lekin Aslanbap'tan bari yatışka hiç hem imkan bulmuyor. Adamlar ben topladım, akçasını topladı verirdi. Hani yıkıp. Ben sendemeden mescitte o şey ayrı büyümeden burada o şey yerden yıkılan büyük türlüydü dedi. Burası kesin. Штатный врач коюп берсе, зарплатасын эл өзү чогултуп Özümüz çok güzeldi dedi. Ошондо дагы жол айтыңызчы. Азыр бизде мына жерде штат рұқсат жоқ болса аяқтан, не штатный кылып туруп ачып берген болса, ошо иштеп аткан врачтарды эмгек акысын эл өзү төлөп беребиз деген оюбуз бар. Aynen. Ошолордун зарплатасын эл өзү чогултуп беребиз. Bir söz koşsam. Кошуңуз келиңиз. Mana şu GSU kurulayotganda men şu yerda zafoz bolчумун. O Qo'shtirek maktabidan bir teng manda parallel qurilgan. Endi shtat bo'ldi, başaq bo'ldi. Mana 2 komnatda o'zimiz jo'rlar manda ashar yo'li bilan qurdik. Hamma yoq yaxshi. Endi yetishgandik bu yaxshi. Shu yerda men 5 sotuk agaro joyimdan bo'lib, endi rastiyani 3 kilometrda sentrdan nimagacha, Qo'shtirekgacha 3 kilometr. Mayerden nazarcayını alıp aşırıda GSU açtık. Kiçinekine punkt. Açılışta başlaganda ben ise köçüp ketip kaldı da. Biz kurgan zdaniye turat. Eldi nimesi men sağlamı nimen kurulgan al. Endi aşı jinday jardam bolup dagı ben ise kayra kep kalsa aşı GSU'da iştep kalabu. Неге андай болуп атат? Кандай маалымат бар? Кандай кылып түшүндүрүштү биздин өкмөттү же министерство здравоохранениябы? Ошону айтып кетсеңиздер жакшы болуш керек. Endi men o'sha gapirmasam, yashab gapirsa eshitgan ne shakis qo'yarman. Bilishdim. Men yag'am bor. To'g'ri, men aytganimda bo'lmayman. 29 yil ekan, mahalle raisi o'sha odamlarni xizmat etaman. Men akamga o'xshagan menga o'xshagan. 7-8 senim bor. Kırgızistan'ı egemenliğine bir Türkiye'de görüşler, eşine görüşler, bence biz aksakallar nima qilmaydi bu hükümet. Bana 8 Mart'ta meni ayarım ne için bana karar? 49 yıl gördük, bizde gülüyerik mi hükümet sonra? Kandaga bu yaşaş. Bizge действительно больницамыз өте керек. Пенсионерлер бұлар айлығын yapıyor.
айлығы бару. Немеге пенсионерлерін қарамайды ма? Неме төрт бекер бұлар айлық алғанда енді мені қарабайды, тудырмайды. Bir нәрсе десе айдайды. Қиын маңайда. База қорғандан кейін сыйлы астамап тұрады. Елді көптен база қорғандан кейін астамап тұрады. Неме бұл Қырғызстанда сүріп қойшы тоғра келді. Барлығымызға мизан бір. Şu bensemizde 10 kişilik kılıp burnunda. İptep mergen bakın. Pensionerler pensiyasını alsın, başörden leçeyle kısın. Öte kıyın hazır. Bir yakı para olmayız. Kızı içsek bizi talkalap var. Biz şuradan kişiye paylanmayalım. Eğitime uğraşlar var, oşa kaldı. Бүгін біз саламаттық сақтау министрлігіндеміз. Арслан Баптың елінен көйгөй боюнча, маселеси боюнча келип, катты калтырып, бүгүн бизди кабыл алышты. Буюрса, ошо алдыда болгон натыйжаларды күтүп, анан дагы маалымат беребиз.